Da li ste znali da možete izbrisati vaše kazne iz centralnog registra za kažnjavanje u Njemačkoj? Znači, dobro ste čuli, nakon 5, 10 ili 15 godina ima za neka djela automatsko brisanje, a postoji i mogućnost da se djelo koje je kažnjeno i koje je prošlo, za kog više nema javnog interesa i koje vam stvara problem, na primjer, prilikom predavanja za njemački pasoš ili za dobivanje vozačke dozvole ili za posao, pošto vam treba takozvani Führungszeugnis, postoji mogućnost da se dobro obrazloži zahtjev da se izbriše ta kazna. Preduslove sam rekao, kazna mora biti izvršena, završena, ne smije biti više javnog interesa i morate debelo obrazložiti zašto vam to smeta u vašem daljnjem životu. Znači, tek tako izbrisati zato što vam to malo kvari neku sliku, to ne postoji, trebate to debelo obrazložiti. Ja pišem te zahtjeve za brisanje tih kazni, odnosno brisanje tog upisa u centralni registar za kažnjavanje i možete mi se javiti. U svakom slučaju, ako vam se sviđa ovaj klip, stisnite plus, stisnite srce i vidimo se u narednom klipu.